Unajua kuna kitu ambacho walikifanya wakoma. Unajua ile story ya wakoma? Ile story ya wakoma kwenye Biblia. Sasa kuna kitu ambacho walikifanya wakoma. Hicho kitu walichokifanya unaweza ukakitumia wewe kikafanikishe mambo yako. Haiwezi ukawa unamuomba Mungu kitu alafu umejifungia ndani unasubiri Mungu akuletee ukiwa ndani. Hiyo kitu haiwezekani kabisa. Yaani unamuomba Mungu jambo alafu you are there inside waiting for the miracles. Sasa ambacho naweza nikakwambia ni kwamba wakati wakoma wamepatwa na njaa, wanafikiri ni wapi wanaweza kupata chakula. Sawa? Wanakumbuka kwamba wanaweza kupata chakula sehemu fulani. Waliamua kuamka kwenda kwenye lile eneo. Hata kama wangeuliwa kwenye hilo eneo na adui, wao walikuwa hawajali. Kikubwa wao walichokuwa wanakitaka ni chakula. Si ndio? Lakini unaona kitu ambacho Mungu alifanya kwao. Aliwafanyia muujiza. Lile jeshi waliposikia wakoma wanakuja, walikuwa wanaona kama ni jeshi kubwa zaidi ya jeshi lao. Kwa walikimbia na wakaacha farasi, wakaacha vyakula. Wale wakoma walifika pale wakala paka wakasaza. Sasa ipo hivi, mimi na wewe tukiwa tunataka Mungu atufanyie jambo, hatuwezi kulipata tukiwa tumejifungia ndani. Lazima tuamke tuende tukalifanye. Chao. Naitwa Mwana wa Kifalme.